این طواف خانه پنجم فرضه. در отададай бачима туфкы ба тори хиштоманима бизгар қайсингилимара суворша дуо бити адар шукун ай ба намедоне не уҷа тамоми намуди одамизотай уҷа. оё медонед ки вазни зиёдатӣ сабабгори бисёре аз бемориҳо мешавад? агар шумо мехоҳед ки дар муддати 30 то 40 рӯз вазни худро сабук кунед, шарбати гӯем солимӣ ихтироъ кардагием ки агар вазни зиёдатӣ шуморо азоб медиҳад ва зуд хаста мешавед, пас дороҳои табиии мо аз ҳуҷи муҳаммадрасули иброҳимзода барои харобшавӣ ва саломатии шумо. рақамҳои мо дар болои экран. дастафкаи дороҳо ба тамоми гӯшаву канори тоҷикистон. mana bilin ya hacı hami şuma dark ne ki mana adamı okuyam ki 5 vakit namaz veran hiç kas tarif nemekine doğru mu namazı cuma mekhulan hiç kas mübarek baziş nemekine doğru mu hamin hac yakta sütun İslam ay şuma durust fahme İslam khudakad ay 5 ta sütun ibaret است kelime-i şehadet 5 vakit namaz خوندن روزه ماه شریف رمضان گرفتن طواف خانه کعبه کردن زکات دادن این طواف خانه پنجم فرضه در عمرت یک مرتبه میگه امام اعظم اگر در عمرش 50 سال خدا عمرت یک بار رفته کرده بیای ای گردن ساقط میشوه این شرط نیست رکلام کردن گاو کشتن امسا گم کنه برای چی آدما حج نرفته سیان کی اومده با خدا خواهد 500 تا تسبیح میارم یا قبچه خدا خواهد این محلانه گاو کشتن نکن این محلانه گوسپند کشتن کن این بدعته در هیچ جای حج نیستگی نیست یگان بابش نکی حج که رفته اومدی خدا خواهد یا بارا بانکراچ مرده بره دنیا تا بروته مردفتگی جاش نیست خیلی اومدی خدا خواهد شما هم چیز تامه کن نیای خونه همین اومده امک جان خیر ای حج اومده جای مبارک یک دعا کنه گو دعا شگی و برفتنگی و بوسه کردن و طواف کردنش حرامه یک وقتا یک جور دیدم همین آدسته هم کف آدم ها گیرتا سودیان ها این مبارک توبه کردم من گیرمش مبارک این چی خیلی خلقمه ما کای مسلمانی حقیقی بشیم کای ارگنال بشیم که این چیزها را گم بکنیم تمام مردم حاجیش نبیایم همین تحصیل بعضی ها نرفته است که 5 میلیون 15 میلیون دا برام با 15 میلیون دیگه اینجا راسخود کردن کار بده این دروغ این نیست در اینجاش اومدی خدا خواهد خدا مبارکت کنه برو هم مسجد برو همجا ببینن شرط نیست خونه این اومده 150 تا آدم اینجا آچوریت سودا خدا خواهد اینجا این چیه این رکلام مشید رکلام مشوه شرک میشوه پیغمبر گفتن که شرک دو گروه میشوه شرک الاکبری و شرک الاصغری شرک اکبرش به خدا شرک آوردن کسی که خدا نه بچه داره میگه زن داره میگه فرزند داره میگه دختر داره میگه نسبت اگر بهاتیه این شرک است شرک اصغر میگه ریا و شرک کن ریا خود نشونتی رکلامه مردم من تعریف کنن حاجم گوان بالای وی برارلم توافم کنن زیارتم کنن گوی شرکه خدا دونه حج فرضی ای سنتی چی فرق داره حج فرضی ای سنتی فرق شدن همین نهج که حج سنتی این سنت ای اینجا دو تا فرض کتی حج سنتی اجرا میشه احرام میبندن طواف میکنه خلاص توی عرفات نه تا دیگه فرض ایستاده پیشنده توی عرفات نونده واجبا ایستاده قربانی کردن شیطون سنگ زدن این عمل ها نیست این ای گردن ساقط نمیشه این حاجی که سنتی کرده با یک مراتب خدا دولت زیاد کنه رفته فرضیه بجا بیاره ای گردن ساقط نیست همدیمی یکم چی مثل فرض مثل دویم حکم شرعی احکام شریعت ای 8 چیز عبارت ای فرض واجب سنت مستحب مباح حرام مکروه مستکره یکم فرض اجرا میکنی دویم واجب اجرا میکنی سوم این ستیه سنت ای چهارم بعد مستحبه برای همین اول باید که فرض ادایش کنه البته خدا مبارک کنه خدا خواهد خانه بهترین همه زیارت کنه لیکن از یک بار دیگر در دوام عمرشون البته رفته حج فرضی اجرا کنن بعد حقیقی حج میشوه
салому алейкум бародари аз бачаи аэропорт бисёр бадхоҳиш карданд ки мо ин видеоро бикунем. Нигоҳ кунем бародарое ки падар модарот онаи хони худо бармегарданд аэропорт пеш возгирӣ мерен. Нигоҳ кунед бародар баъзеош то хисру хиштомана қайсингил буда ки наозоидагиша мебурдай отададай бачима туфкы ба тори хиштомани ма бизгар қайсингили мара суворша дуо бити адар шукуна ай ба намедонене уҷа тамоми намуди одамизотай уҷа меҳмонаам бисёруш бечора коригарои аэропорт мега ҳоҷи гарданои намиён гарданои ҳоҷиёра мекунанд сиёву кавуд ба тори эзори ма бизгар ба тори ҷелаки ма бизгар мо дафша биёй хонат ба бугу ба тори ки ҷоед ки мезга ҳамсоята сувор меша чӣ ко мекунам ба бикуна уҷа корхони давлатия уҷа тамоми намуди одамизота ай бай накунен итари ба худу изо намекашен шумо дафша бро суда ба чӣ кореш мекунӣ бикая хона 20 кас нарохӣ бош ки бо худои дуя чӣ када боша баъзеша мебинӣ тоба кадам худо бо мо хеле дараи ростем. оё медонед ки вазни зиёдатӣ сабабгори бисёре аз бемориҳо мешавад? агар шумо мехоҳед ки дар муддати 30 то 40 рӯз вазни худро сабук кунед шарбати гӯем солимӣ ихтироъ кардагием ки агар вазни зиёдатӣ шуморо азоб медиҳад ва зуд хаста мешавед пас доруҳои табиии мо аз ҳоҷӣ муҳаммадрасули иброҳимзода барои харобшавӣ ва саломатии шумо. рақамҳои мо дар болои экран. дастафкаи доруҳо ба тамоми гӯшаву канори тоҷикистон.